PWD pushes the buck on the electricity department. म्हाका काय खबर ना आणि आमकां आज काळखांत आमी काँग्रेसाचे आमदार पार्टी प्रेसिडेंट आमी आज CLP आपयल्ली and in this CLP what was shocking to see if you look हिंगा भायल्या पेंट मारला हे बिल्डिंगाक जेन्ना पेंट मारला एक कोडे एक कलर एक कोडे येलो एक कोडे ऑरेंज एक कोडे जॉन्डिसा कलर सो हे कामीण जाल ते भाशी दिसता जरी तो ते रूफ चोयल्यार पेंट पयल मारला आनी रुफाका मायक होते सो बेसिकली दिस लुक्स that this government absolutely is not bothered आणि पब्लिक स्टेट एक्सचेकर जे पब्लिकाचे पैसे आहे ते पैसे वेस्ट करपाक हे प्रयत्न आज हो सरकार करता 2 दीस आदी आय थिंक द आसाम चीफ मिनिस्टर said that all government officers, MLAs, ministers had to pay their own bill. As leader of opposition, I also get a residence given by the government, but I have till today never taken it. So I don't know whether they put this light off here and they want to save electricity. Maybe it is a welcome step if they want to do that, cutting the light, electricity, trying to save. So my request to the government is that this has to happen across all sections, not only in the leader of opposition's chamber. आज CLP आमची मीटिंग झाली आणि पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले तिनी आमी आमदार about the upcoming legislative assembly session and we decided that the Congress party with the opposition has to have a joint stand. We will definitely work towards raising issues pertaining to Goa and Goans. Over the आमगेले जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना प्रत्येक ब्लॉक भोंवताले एक वाठारांनी आमचेले ब्लॉकाक आमी सांगलेले की इश्यू आयडेंटिफाय कराय म्हणून इश्यू जेन्ना आयडेंटिफाय केल्ले तेन्ना a lot of input has come from our grassroots workers belonging to the Congress party from both North Goa and South Goa and issues kityak they have gone on the ground during the Lok Sabha election. There are several issues that the party feels that is that all the 3 MLAs have to take in the interest of the state and the party. We discussed several issues and we are confident that taking the opposition MLAs together, we will be the voice of Goa and Goans. आज दुख जाता कित्याक लायटीचो इश्यू जेन्ना आमी प्रत्येक टायमी ह्या विधानसभेन मांडलोलो की that when there was commitment given by this government that the rate would not be hiked to 3.5%. Basically, this government is insensitive towards the hardship faced by the common people or by Goans. आणि हे power tariff जेन्ना increase केला because on one side a tariff increase kela, on the other side you see power cuts, you see uninterrupted power supply to domestic, commercial and industrial consumers. Yesterday Verna Industrial Estate also, the association has made a statement that they are unhappy with the policy of this government. या विधानसभेन आम्ही उत्तर इलेक्ट्रिसिटी जे पॉवर मिनिस्टर आहात तेका केल्ले की 1400 करोडाचे हे जे revenue, they have failed to recover this revenue from industrial and government defaulters, some or even of the electricity department. So why burden this government? Why do you burden the common man? याच गव्हर्नमेंटाक आम्ही जेन्ना प्रश्न केल्लो की 12,000 करोड तुम्ही इम्प्रोवायझेशन ऑफ पॉवर डिस्ट्रीब्युशन अँड ट्रान्समिशन सिस्टमाचे तुम्ही मोडलेले from I believe it was from 2019 to 2022 12,000 crores because the power minister says that they are doing underground cabling now. There is underground cabling happening I think in all constituencies all across the state of Goa, but where did this 12,000 crores go for improvisation of what? आणि एंगेले म्हाका दिसता हुई ना हुई
this government has failed to reduce these power losses and control these power thefts. Electrification हांगा जेन्ना इलेक्ट्रिफिकेशना लागून डेथ जाता, आज almost we have data of almost 69 to 70 people, innocent people have died over so many years due to non-safety and giving them of equipment. So the Congress party has decided and demanded, and Vidhan Sabhen आम्ही मांडतले get that immediately you have to roll back this increased power tariff and recovery of 1,400 crores. आणि एक म्हाका दिसता बीजेपी पक्षाक संवय जाल्या कित्याक they have mastered the art of making fortune. कालच्या दिसाक आमचे युनियन मिनिस्टर बाब श्रीपद नायकान एक स्टेटमेंट केलो that they would appoint consultants and basically with wind turbine projects, windmilla project. And this announcement, Jenna Bab Shripad Naikan Kela, I don't know whether he's looked and done any homework or any application of mine. Because there is a reply given by the government of Goa that all the sites in Goa fall under low wind regime and are not suitable for installation of these larger wind turbines. For feasibility na. आणि हो सरकार आता consultant आणि एक हाडून already I will show you that particular reply. I will share it with you. This was given that this is not on 25th July 2023. Or report sangta ki it is not suitable for installation of large wind turbines. This is reply by his own government. So ant ye war huicha nile. Ye maka dista this government should stop this type of फक्त ही जुमलाबाजी जे सांगताय लोकांक पिशी करपाक आणि एक कन्सल्टंट अपॉइंट करून और आटीन सोडून आणि गोंयकारांक त्रास करपाक हे प्रयत्न झालेले आहा. एक सायडीन जेन्ना सोलर पावराचे उलयतना म्हाका दिसता दुसऱ्या सायडीन सोलर पावर जनरेशनाचे रिप्लाय जोरी तर आमी चोयल्यात. This government, I believe, since non-renewable energy so solar energy so Minister Bab Shripad Naik should reply or should ask this government July 2023 ant ek assembly reply ha ki 53.71 megawatts of solar power is being got from rooftop installations and dila from 2022. My February 2024 an आम्ही जो प्रश्न घाल्लो that same 53 पडाल्लो that drops to 32 megawatts. So which reply is correct? Inga hoina hoi jenna you have a Minister of State for Power, you should look at these issues. These are very, very serious issues. We have decided that we would definitely follow what we told the people and we will not allow जे तेमी सांगला की तनमार प्रोजेक्ट गोया जाय म्हणून we will not allow this Tanmar project to happen and we will oppose all the three linear projects proposed जे ते propose करपाक सोदताय. दुसरे जायते इश्यू जे मुद्दे आशिल्ले हे अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शनाक we decided with regards to Madai and this government has failed miserably to keep a check on the construction work going on in Karnataka. And House committee form keli and the House committee I believe has met only once. Amche Dr. Carlos Alvarez is also a member. After that this committee is defunct. Prava also is defunct. Je member kelle te chairman hokat 3 mahina kelle. Now hui na hui what guarantee this government is taking? Unche enka accountability absolutely na. Only 3 months or chairman aso tenure kabar zala. And the focus is basically a double engine Sarkar has failed Goa and Goans and has sold our river Madai. This is very, very clear. Smart city, we will demand an audit report and a white paper on this smart city. कित्याक होय प्रश्न आम्ही विधानसभेत मांडलेलो एव्हरी टाइम आम्ही मांडताय आणि हे कन्सल्टंटाचे गाताय हांवें पयलीं सांगलां हो पयलो जो कन्सल्टंट आहलो हो स्मार्ट सिटीचे क्रेडिट कार्ड यूज करून हॉटेलां रावता म्हणून. That was the first time when we took this issue. And if you look at the issue in Panjim, if you look at it, the condition is pathetic. And yesterday smart city maga smart city kon udela. And continued with this government, we have absolutely
the people of Goa are fed up. We will raise this issue. Frequent changes जे म्हाका दिसता आज मायनिंगाचे लीज जे लाल राय टेम्पल आणि अदर टेम्पल्स दे आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन लीज एरियाज. मायनिंग आज जातले फाल जातले. मायकल लोबो जेन्ना एलओपी आहलो त्या वेळार प्रमोद सावंतान सांगलोलें की 6 म्हयन्यान स्टार्ट जाता म्हणून. मायकल लोबो म्हणून लागलो ते 6 म्हयने 6 नंबर बरना चेंज कर. तो बाबडो ते सायडीन गेलो. तेशी गेले सगळे हे डिफेक्टर गेले अजून मायनिंग स्टार्ट जायना. Unemployment, what steps has the government taken? It's a laughing mockery made by this government with regards to unemployment. एक भुरगो आज इतले youth हे जे अनएम्प्लॉयमेंट ज्या पद्धतीन जे CMI जावं नीती आयोगाचे जे फिगर प्रधानमंत्रीन जे दिल्ले आणि हे देशभर हो फिगर जाला. This figure is not Goa centric, it's the entire state. So this is completely the BJP government of both these engines have collapsed and has failed. Fatal accident जे जाता आता accident जे जाता इतले black spot आशिल्ले त्या वेळार निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो तो मोविन गुदिनोचे गातालो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान उमके हे मेळ्ळें म्हणून. So this stop this blame game. In this blame game innocent Goans have lost their lives. Health sectoran जरी तर चोयल्यार South Goa District Hospital. Time and over again we raised. And here privatization korpak sotta. This was done, this was a project done by the Congress government. And to help the common man. But as this has become a referral hospital. Referral, when we say we had an assurance from the health minister that this will not happen. Cat lab जातले म्हणून आम्ही जेन्ना पहिले हुशाल झाले की पहिले जेन्ना आमदार झाले there was an announcement in the budget that the cat lab would basically be functional. There would be a neurological ward. Today there is no small ICU आणि प्रत्येक मनशाक GMC referral घालता. So होई ना होई हे privatization of South Goa District Hospital we will oppose completely. With regards to agriculture, आमचे बाब Elton will explain more in general की support price to Keju farmers आणि तसेच faith of the Sanjeevani sugar factory. This is something that is very important. Tourism, there seems to be a collapse in tourism. What is their master plan? What is their master plan with hinterland tourism? How are they going to improve it? Kidak आज it seems to be only on paper. आणि डिसेंबराच्या महिन्यात as per the record, if you see that tourism figures have dropped. Tourism sector because is another backbone of our state's economy. And the condition is going from bad to worse. Art and culture faith of Kala Academy. Now this Kala Academy was also highlighted in yesterday दोन दिस आधी आम्ही थिंगा पावंक ना because of आमचे auxiliary bishopaके मिसा घाल. But stop putting this blame game. I believe someone has to take the responsibility. It is responsibility of the art and culture department. It is responsibility of the PWD department as well. Because that was the nodal agency. So stop putting this blame game. Both, say for instance, have to say when and Magadista J artistan sangla that Tidke Nulela because they are fed up and frustrated. And I believe that this art and culture issue of Kala Academy will also be taken in the coming assembly session. Film City. काणकोण जे येवपाक सोदता आज ही फिल्म सिटी feasibility report हा काय कितें whether there is a huge land nexus and we will expose this. कित्याक 500 रुपया जमीन घेताय आणि 2,000 रुपयान ते गव्हर्नमेंटाक इंकताय. Who are these land mafia? I will personally expose all these things. We have spoken in detail. आज म्हाका दिसता we have also congratulated and आमचे Captain Viriato Fernandez. Despite money power, muscle power, government in Magadista in its full strength were in the south, and despite that we won, and we had said, and we are thankful to the people of Goa. We are thankful to our party leaders, Kharge ji, Sonia Gandhi ji, and Rahul Gandhi ji. अनेक आम्ही जे CLP resolve केला की that all of us felt that since our nation's leader Rahul Gandhi was in the front to take this
भारत जोडो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर आणि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज वेल, फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ अँड ईस्ट टू वेस्ट. आणि हिंगा आमकां आमी वी वर एबल जी मोहब्बत की दुकान म्हणून तो भोंवलोलो. And we felt that it is only our leader Rahul Gandhi who will show this dictatorial NDA government, and he should take the place of leader of opposition. He has to accept it in the Lok Sabha. The CLP and all the MLAs, party president felt the same. Definitely, I सांगिल ते भाशी जे हे सेशन हा या सेशनाक आम्ही सदांच सांगता की विरोधी पक्ष नेते जेन्ना आम्ही झाले, my priority has always been to unitedly fight this government. We have definitely won with this model in South Goa, where all of us under the banner of India Alliance had fought this alliance. So we thank our party president as well for his advice, the way the campaign was designed. We are only 3 MLAs. But definitely we showed these 33 MLAs supporting this BJP government. जे उलयताले की 60,000 जिखतले आनी खूंय जिखतले ते म्हाका दिसता लोकांक तांकां दाखोवन दिलेले हा. सेकंड मेन मोठो इशू आनी एक जे नॉन स्टेट एक्टर हिंगा येताय गोंयांत आमगेली कम्युनल हार्मनी पाड घालपाक. दिस इज अ बी फिटींग रिप्लाय. हे नॉन स्टेट एक्टरा तुमगेले हो अप्रोच गोंयांत चलपाना. Goans have rejected y'all, and I hope that better sense prevails. आमका जावं हिंदू भाव, जावं क्रिस्ताव भाव, जावं मुस्लिम भाव, आम्ही सगळे एकठांय गोंयकार म्हणून आहा. इलेक्शन आर इट वॉज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, नो डाउट. बट अगेन हे प्रयत्न जरी तो तुम्ही करतले that the Congress party will be in the front to be the voice of the Goa and Goans. नमस्कार सगळे पत्रकार भावांक आणि जनतेक नमस्कार. जसं आमगेले एलोटींग सांगले प्रमाणे आम्ही साऊथ गोवा कोऑर्डिनेटर म्हणून आशिल्ले. काँग्रेसान आमची आमचे तकलेर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली. आनीक आतां जे असेंब्ली सेशन येता तेका जेन्ना आमी कॅप्टना लागून डोर टू डोर भोंवताले, आमचे चडशे साऊथ गोवा भोंवता आसतना आमकां जायते प्रश्न लोकां गेले आमकां लोकांनी सांगिल्ले. आनीक वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. हे जे प्रश्न जे आहाय गोंयकारांनी आमकां मांडपा लायले हे आमी डेफिनेटली आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमगे आमदार बाब कालूस हांव आनी बाकीचे ऑपोजिशन जे MLA आहाय आमी हे प्रश्न असेंब्ली मांडटले. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां कित्याक कॅप्टन हो असो जिखिल्लो आमी आमगेले जे प्रश्न कितें जाल्ले आय वॉज ऑलवेज से इट इज पिपल्स पावर वर्सेस मनी पावर आनी लोकांनी हें दाखोवन दिलें. आनी हे जे आतां इश्यूज कॅप्टनाक जिखलो लोकांनी आपणें काम केलें आमगे काम केलें. आतां एज MLA एज ऑपोजिशन वी हॅव टू शो आवर स्ट्रेंथ इन द कमिंग असेंब्ली एंड डेफिनेटली वी वील ऑल वर्क टुगेदर. आनी जे जे प्रश्न जेन्ना लोकांगे आमी दारां गेले मागपाक वोट कॅप्टनाक तेन्ना आमकां लोकांनी प्रश्न सांगले ते आमी मांडटले. हांव जो केपें बेल्टांतल्यान येता एक व्हडलो प्रश्न म्हणल्यार जेन्ना जस्ट बिफोर इलेक्शनान BJP पार्टीन एक व्हडलो एक जुमला केलो. दे आर नोन फॉर जुमलाज. आनी हांव सदां मागतालो 2.5 वर्सांनी आमदार जाले सदां मागतालो. आय वॉज द फर्स्ट MLA टू आस्क फॉर प्रायस हायक आनी सपोर्ट प्रायस फॉर ST लोकांक हेंचे 175 रुपीज दिवपाक. जस्ट बिफोर इलेक्शन एक जुमला केलो आनी एक हें केलें प्रेस दिलें की आमी 150 रुपया कोताय 170 कोताय म्हणून. हांवें ताबडतोब स्टेटमेंट दिलो तुमी प्रेस दिनाकाय एक नोटिफिकेशन काडाय म्हणून 175 करपाक. आज इलेक्शन जावन ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो तें तेमी नोटिफिकेशन काडलां. आमगे ST भावांक फटयले. ते ST भाव सगळे फ्रंटार ते फटयताय हिंगाय फटयले. हांव एक दुसरो मुद्दो एक मोठी इशू सांगता. अंडरग्रावंड केबलिंग जे कोताय डेफिनेटली बरें काम सरकार कोता. आज तरी तूं आमगेल्या जे जे अंडरग्रावंड केबलिंग केलां थिंगा सगळे मतदारसंघ आसाय जावं ते कुंकोळ आसाय आमगेले केप्यां कुडचोरें कित्याक कुंकोळ थोडो पार्ट आमी दोगांकूय पडटा. थिंगा डिपार्टमेंटा मदें कोऑर्डिनेशन कांय ना. आमगे केप्यां आमकां फोटोग्राफ्स आहाय आख्खे रस्ते हाफ भितो गेले. देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. थिंगा पायपलायन फुटोन गेले 4 दीस आमोण्या म्हूण थिंगा उदक नाशिल्लें. केप्यां सारकें रोड ओत भितो गेले
आता म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हेजी एक नोंद घालपाक जाय की जेन्ना रस्ते फोटाय डिपार्टमेंट PWD सांगता इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट टेंडर काड आणि ते रस्ते पोतून री करून तो टेंडर काड म्हळ्यार आनी 3 म्हयने वयताय ते रस्ते तशे आसताय एक्सिडंट जाताय गाडी भितर वयताय एवरीडे कुचोड्यान तूं केप्यां गाडी 1-2 दिसांनी गाडी भितर वयता सो म्हाका दिसता हे जे प्रश्न आहे केबलाक हे म्हाका दिसता सरकारान ताबडतोब हेजेर एक सिंगल विंडो बाकीचे सिंगल विंडो करता येताय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बीन हे सगळें करपाक जाय ते कित्याक भरपूर मेळटा म्हाका खबर ना कितू मेळटा बट हिंगाय करपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टर हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल जेन्ना फोडे तेन्ना तेणें परतून बंद करपाक जाय ताबडतोब लायट लोकांक उदक ना पायपलायन फोडून उडयल्या रस्ते भितर वयताय म्हाका दिसता हे आमी मुद्दे आमी जेन्ना असेंब्ली जातले तेन्ना आमी काडले दुसरे एक मुद्दम एक वस्त हांव सांगपाक सोदतां की ही जे आमगेले प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आहे जावं ते PWDचे दुसरे डिपार्टमेंट लायक एक पुलीस स्टेशन आनी एक म्युनिसिपल बिल्डींग इन केपें कितलींशीं वर्सां जाल्यात पेंडींग आहा हांव असेंब्लीक 3 पुसा काडले अजून जालो ना हांव हो मुद्दो पोत्तून काडलो आनी हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की हे जे इनकम्प्लीट जे प्रोजेक्ट आहे हे ताबडतोब कंप्लीट करे हे पब्लीक जे युटिलायज जाता हे प्रोजेक्ट हे पुलीस स्टेशनाक लागून कितले मुखार वचूंक पडटा हे तूं मात ते कोणें दुसरें म्हळ्यार आनी एक व्हडली वस्त म्हणली जाल्यार जे आमगेले प्लेयर्स आतां जेन्ना मुद्दे आतां आमी सजेशन मारलें जायते प्लेयर्स जे आमगेले नॅशनल्सान खेळ्ळे आउट ऑफ स्टेट गेल्ले तांकां आजून तेंगेले प्रायज दिलो ना जो प्रायज जे तांकां सांगिल्लो दीत म्हणून आज पासून तांकां प्रायज कॅश प्रायज वॉट एवर हॅज नॉट बीन गिवन हे सरकारान म्हाका दिसता फकत व्हडले फोटो काडले सगळे मुखार आनी व्हडले भाशण केली जालां आज पासून ते ST आनी चडशे हांव मुद्दम कित्याक सांगता हे जे प्रायज मेळ्ळे आमगे ST भागांतल्यान लोक येयल्ले आमगेले केपें सांग्या काणकोण सावंडे इतल्यान गोल्ड प्रायज हे गेल्ल्यो तेमी बट तांकां ते कॅश अवॉर्ड्स कितें आहलो ते आज पासून मेळ्ळे मुजे बरें कितले जाण येयले ते खूद आपणा वच जाण पयशां घेवन गेलो आहे बट आज पासून तांकां पयशे ते मेळ्ळे हें करपाक जाय दुसरें म्हणल्यार जायते एक प्रश्न येयले आमकां गव्हर्मेंट जे सर्वंट इतली वर्सां काम करताय ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 15 वर्सां 10 वर्सां सरकार आनी न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करीता वेकन्सीज काडिता हे आमकां जायत कडेन आमी जेन्ना कॅप्टनाक घेवन भोंवताले आमकां हे जायत जाणांक सांगलां सर आमी 10 वर्सां कामां आहाय 15 वर्सां कामां आहाय आमकां फिक्स केलें ना बट सरकार आनी दुसरे डायरेक्ट रिक्रूट करता सो दीस आर द इश्यूज वीच हॅज टू गव्हर्मेंट हॅज टू एड्रेस एंड डेफिनेटली वील ऑल स्टँड टुगेदर आनी हे जे बारीक कॉमन मनशाचे जे इश्यूज आहाय ते डेफिनेटली वील रेज इन दीस कमिंग असेंब्ली सेशन थँक्यू आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले ते प्रमाणे आनी अल्टन बाबान सांगले इलेक्शन आयलें म्हूण कोड लागलो म्हूण काम कांय केलें ना आनी सगळे एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीज जाल्लो आनी हांव परत परत सांगतालो ऑफिसरांक मूव अ नोट कित्याक कितें अर्जंट आसा पावस येता तेन्ना काम करपाकूच जाय आल्टना सांगले ते प्रमाणे फूल गोंया सेम जाता रस्ते भितर गेले गाडी पडटात लोक पडटात आनी टायम टू टायम नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आवाज केलो म्हणून बोवाड गेले देखून कॉन्ट्रॅक्टर येता रोखडो मागीर सोलिंग करता पूण सोलिंग इज नॉट द सोल्युशन कित्याक दामोर घालूं जाय आनी आमकां भरपूर लोकांक प्रॉब्लम जाला हे अंडरग्रावंड केबलिंगा पासत बट आय बिलीव दॅट एक कोऑर्डिनेशन आसलो जाल्यार सगळें बरें करून चलपाचें देर आर इश्यूज फ्रॉम increase in electricity to everyday लोकांचे परिस्थिती कितें जाता ते these are issues we have already decided that larger public interest we will all take it up together in sync with the opposition members आणि म्हाका दिसता that it is not the number which matters but it is the issues आमी काटले ते and we will make sure that this assembly will be good will be productive and be able to voice out the concerns of every small man in Goa. आमी इलेक्शन टायमार घरा घरा गेले तेन्ना प्रॉब्लेम लोकांचे आयकले ते थर्ड पार्टी आमी प्रश्न मनान चिंतताले लोक कितकोन सोंसून घेता सो दीस इज वॉट आय थिंक वी वील सी दॅट वी वील ब्रिंग ऑल दीज टॉपिक्स आनी पासून आहा पयशे मोडले ते ऑन ऑल दीज on these events but no money for development state of buildings government buildings which are collapsing
no repair, but to be new projects get up, and then there is no maintenance of this. I think these are crucial matters which are concerning our state. Our state infrastructure is crumbling, and you already know that our tourism is in doldrums, and rightly pointed out by our leader of opposition that hinterland tourism, we speak about hinterland tourism, but what have you done for hinterland tourism? So I think all these kind of things will have to be brought up, and we will organize the matters in such a way that we can highlight the problems which people are facing, and we can improve our state, a small state which is Goa, for the better of the people. Assembly also united opposition will be there. Judy. No, definitely, as I said, we have gone together, and people of Goa want us to be together. Definitely. RG असते Okay. मला. See, we fought the election under the banner of India Alliance, and when we fought, we had requested the RG and all political parties that in the larger interest of Goa and Goans, people like us to be united not only in the assembly, outside as well. So they have seen what has happened to them. So I think this is the problem this is the issue you should question RG. I personally have no ego because Viresh as an MLA has been raising issues, but when we are all united, it has to be united along all spectrums. This was what we felt in the CLP. So we will also speak to our India Alliance partners and collectively decide. त्या असताना असेंब्लीत Now, I सांगितले ते भाषी, the CLP felt that decisions taken that all the political parties under the banner of India Alliance from Janna Gel, it was under India Alliance, we felt that it has helped Goans at large, and it is in the interest of Goans. So we will also speak to our alliance partners and all that, and definitely we will get back to you. अच्छा, तुम्ही म्हटले आता ही जी बिल्डिंग रिनोव्हेशन करपाक घेतल्या आणि सारखी जावन असं तुम्ही कितें म्हटलं की असेंब्ली कला अकादमी कशी जातली कशी ना. पण याची No, no. युरी याची केन्ना Renovation- डेडलाईन केन्ना हे- याची हे- कंप्लीशन वर म्हाका काय खबर ना बाबा ही काळखां दवरलेलो खबर ना असेंब्ली पास हेचे मेणवाक घेवन लिसांव करपाक खबर ना कळ्ळो हा न्हू इस्किला वयताले ते भाशेन आतां प्रॉब्लम कितें आहा प्रॉब्लम अशें आहा की आय डोंट नो दिस इज लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन and this coordination there is no nodal agency that coordinates between all these parent departments. Right from day one I was stressing that there has to be a nodal agency. In the smart city project, no nodal agency. In Kala Academy, there you see a blame game. Here, electricity department says one thing, PWD department says one thing, so I can't say आमगे सगळे fixture बी कार उडयले हाका हिंगा काळखांगान दवरले म्हणून हांव वात घेवन हिंगा आज मीटिंग केली. 14 crores is on renovation of ministers' offices and chambers and residence. हे गायला. Audit तुमका reply. Total is 14 crores. That was previous, no? Yeah. सो कला अकादमी म्हणटा दुसरो कला अकादमी मॉडल ना हो दुसरो जाल्यार आतां ते बेसांनी जाता तो कॉटन तिकीट वॉटरप्रुफींग कोताय ते हांवें आयकिल्ले ते भाशेन लायब्ररी हाटल्याकूय थिंगा उदक कितें तालपत्री बी घालून दवरून थिंगा हांव पावल हात वयतलो थिंगा ते सेम इश्यू आहा इश्यू कितें की हांवें सांगिल्ले ते भाशेन पेंट मारता आसता बाबा एक कलरा पेंट मार एक येलो माला एक कोणी ऑरेंज माला एक कामीण कोण उडयल्या हे सगळें हें पळय आहा केदो करपाचें आनी पावस येयलो मात तें वॉटरप्रुफींग पयलीं करून आहलो न्हू Oil painting केलं. आणि पयलीं पेंटिंग केला आणि मागीर वॉटरप्रुफींग उरलेला पेंट मारला उरलो पेंट हो एक्सपायर जालो सर इलेक्ट्रीक बसीस ज्यो परवरी आसा तेंचे 9 चार्जर्स 1 वर्स जाले म्हणजे 1 वर्साची वॉरंटी काबार हाऊ सी दिस कितें जालें एक वर्सा वॉरंटी काबार इलेक्ट्रीक चार्जर इलेक्ट्रीक बसीस ज्यो घेतल्या पळय गव्हर्मेंटान तांकां चार्जिंग करपाक 9 युनिट्स इलेक्ट्रीक चार्जिंगेचे ते आजून इन्स्टॉलूच करूंक ना 1 वर्स जालें ताका 1 वर्साची वॉरंटी काबार जाली तें तुका सांगिल्ले ते भाशेन आतां पयलीं सद्या बसी आमी सदां सांगलोले एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन पर्सन वीथ डिसेबिलिटी लोकांक सुविधा आसपा जाय तें पयलीं जावपा जाय हे सगळे उरपाट कोताय मॅट थिंग कमिशन मेट जायते भाशेन फकत
खाओ खाओ पिओ मौजा मारो ते भाजी सध्या सरकार चल्ला दुसऱ्या कंपनीचा तिचे इश्यूज आहेत कोर्टाचे ते म्हणतात अजून केसेस घेईना की ना I was reading his in the budget speech the chief minister said that he would expedite these Moncarial cases and every Saturday he has said that cases are fast tracked and tenancy he wants to do in the same manner. So we have asked for figures. I believe in figures. So कित्या लागून only this has been whether it has been increased because the लोकांगे तो चोयल्यार on the ground people are complaining even it is even worse. So पोस्टपोन करीत असतात. Now I will just interrupt. Sorry for interruption. I want to ask you, please visit Mamladar's office in Mapsa. I'm going to make this direct allegation. Except for very few, like the main Mamladar and a few others, the Mamladars are not taking up cases. They are giving dates. And kita date detat, they are expecting they will go back after this election code is over. Now they expect their transfer back to South Goa because many of them are come from South Goa. They come for a picnic over here. There should be the same policy: no work, no pay. They should be made to sit at home if they don't want to work. So I want you to please pay a visit tomorrow. Just see them, pay a surprise visit. Don't go with the camera. Go and see what's going on, and then you expose them. I will also pay a visit and I will expose them. This is not the way that common man should be harassed. म्हणजे पोस्टपोन करतात ते ऍडव्होकेट Date बेशे दितात. ते ऍडव्होकेट पुढचे पडतात ते हांव आदोगादाचें हांव काय म्हणा थोडे घेतात थोडे घेयनात जाल्यार म्हजें तें सांगूं जायना ओद घेता फूल घेता डो घेता म्हजें सांगूं जायना वॉटर बरोबर सगळ्या टुरिस्टांक बंदी घातली कितें आसता तेच हांवें सांगिल्ले ते भाशेन टुरिझम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट कोता चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट कोता कोऑर्डिनेशन ना रे सी देर हेज टू बी अकाउंटेबिलिटी एकलो डिपार्टमेंट एक भाशे चलयता पाय एक भाशे चलयता पूत एक भाशे चलयता माय एक भाशे चलयता सासपायान भितर स्वता आनी तितून भितर कॉर्डिनेटरा मदें तेंगे भाऊजी आहा आनी कितें तें वाडोवता हें सगळें फॅमिली हें चल्लां सो दे आर नॉट सिरियस ओनली बीच ते टापाटाप स्टेटमेंट दीत आहे काय ना ऑन द ग्राउंड सर सोलार फेऱ्या आहा ती वर्किंग मोडान ना सद्या ते रोलर फेऱ्या हाडपाक वयता ताजे तुमकां कितें अरे बाबा सोलर रो हे आज सोलराक कितें हाडली ती पॅसेंजर व्हरपाक हाडली इनॉग्रेशनाक गेल्ले मरे ते मंत्री आतां तेजे कमिशन मेळा मग दुसऱ्यान घेवपाक हे प्रश्न अरे दिस इज लायक अ युअर वाय वॉज दॅट ऑलमोस्ट 3 or 4 crores हॅज बीन स्पेंट ऑन दॅट you just throw it in the public money just like this, you waste. No feasibility, no consultant, nothing, absolutely. आती रो चलता मग किती गॅरंटी हा रो कोण नाही म्हणले रोय चलना सो हेंक पाचपा जायनाय आनी हेंका म्हाका दिसता हेंका एक लोकांनी गोंयकारांनी येलो कार्ड दिला आतां ते रेड कार्ड 27 दितले म्हाका खबर आहा येलो कार्ड एक दिलो आहा आतां तेमी की बाबा आनी सांग एक वॉर्निंग दिला बाबा गेम आधी 1-1 जाल्या उत्तर 1 दक्षिणान 1 स्कोर 1-1 आहा म्हाका खात्री आहा की हेंका जरी तर in the same way if they continue he hukumshai style dividing people on lines of religion still they have not learned their lesson this is going to cost them very heavily सर आज क्रांती दिन आणि आज फोर्ट अग्वादा फ्रीडम फायटरांक भितर घेवंक ना that issue is shocking कित्याक आमगे दाद देसाई जेन्ना आज उलयलो कित उलयलो तो उलयलो की बाबा जे इश्यू आहे ज्या पद्धतीन गोंयचे लँड सेल जाता ज्या पद्धतीन आज फ्रीडम फायटराचे भुरगे आशिल्ले जून 18 याच दिसाक गेले ते वर्साक मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट केल्लो की सगळे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक सरकाराची नोकरी दिल्ली म्हणून आज स्टेटमेंट केला अजून 40-50 जावन उलो हांवें अरे तेंच लागू आमी आज हिंगा हाय तेंच लागू जी क्रांती तेमी पेटयल्ली क्रांती दिसाक दोतोर राम मनोहर लोहिया दोतोर जुलियांव मिनेझीस these places of sanctity जावं आझाद मैदान लोहिया मैदान पत्रादेवी मेमोरियल these Asolna Martyrs Memorial this is our rich culture it has to be showcased I think Agwa जेलीन जेन्ना तिंगा दाद देसाय उलयलो गव्हर्मेंटाची टिका केली म्हणून तांकां एंट्री दिल्या जाल्यार खबर ना कित्याक ते म्हाका वयतना प्रेसीत मारले आपूण मातशें आमगे ओरात कुंकोळकार तो आगवाद जेली को वयत सांगिल्ले अरे इट इज शॉकिंग यू ऑल आर सेलिंग लिकर दे एंड अ प्राइवेट
firm doesn't know the importance of the freedom fighter, and they were the freedom fighters that came for the function, and they were stopped. So हे किती चल्ला हांकां हुकुमशाही चल्ला अशें दिसना तुका फ्रीडम फायटरांकूच cannot go to the place where they worship. They feel there is some sanctity. So there is हांकां सांगा ते भाशेन no coordination. सर तुम्ही IIT चे उलयले तुम्ही IIT सपोर्ट करता अपोज करता See, IIT as a project is required for the state, but the way sale of land happens, it is the biggest scam and a fraud, which we will, when we get data, we will expose. तांदूळ No, here it's